ninde wari ubizi ko hari ikintu cyanyeganyeza isi yose abantu bose barira igihe cyo kurira gihari hari igihe kizagera ibyo muri iyi si babure n'ibyo babikoresha ibyo kutubwira ngo turabeshya none ze turuta Nowa. You are telling us that we are lying. Are we greater than Noah? Ngo nimwumve iby'abarokore n'abapasitori nta kigenda none ze turuta Nowa. Maybe someone can tell you, don't hear about pastors, that they are lying. Are we greater than Noah? Turuta ba Petero zo biciye ubutumwa bwiza. Are we greater than Peter, who are killed because of the gospel? Amen. Amen. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Izina rya Yesu rihimbazwe cyane. Praise the name of Jesus. Ndagira ngo mwitegure twinjire mu ijambo. I want you to be prepared. We enter into the word. Kandi abashuje mu izina ry'Umwami Yesu. My greetings to you in the name of Jesus Christ. Mbifurije uyu mwanya mwiza. I wish you a wonderful moment with you. N'ubuntu bw'Imana. And the grace of God. N'urukundo n'imbabazi. And the love and the mercies. No kwihangana. And the patience. Imana ikiturinze. God who's protecting us. Tukiri bazima. We still alive. Irwanira abantu bayo mu isi kubw'iki cyorezo. The one who is fighting for his people in this world because of this COVID-19. Kugira ngo abantu bayo barokoke. That his people will be saved. Iri jambo rero ngira ngo mvuge. The word I want to present to you. Riravuga ku gakiza k'Imana. It speaks of God's salvation. Imana God irategura kurokora abantu. He is preparing to save people. Ifite integuro kugira ngo ikurokore indokore irokore na buri muntu. He has preparation, a plan to save you, to save me, and to save all people. Kuko buri muntu wese for all people, Imana iramuzi. God knows him. Ataranaremwa mu nda ya nyina. Before even being created in the womb of your utararemwa mu nda y'ababyeyi bawe. Before being created in the womb of Uwiteka Imana yarakumenye. Lord God knew you. Kandi arakuzi. And he knows you. Utagira ngo ntagakuzi. Don't think he doesn't know you. Utagira ngo twabaye benshi. Don't think we are many. Noneho tuyobera Imana. That today God doesn't know our names. Imana iratuzi. God knows us. Kuko ari nayo itanga amazina twitwa. He's the one who gives names that we are called. Ego na Satani nawe azana akavuyo akita amabi. Yes, Satan can bring some confusion and brings his names. Ariko Imana ihora yoza mu maraso y'umwana w'intama. But God cleanses our names in the blood of Lamb of God. Ndagira ngo ngomeze umutima wawe. I want to encourage your heart. Everybody who hears me, send a message to someone else. Mukomere kandi mukomere. Be strong and be strengthened. Mwihangayika. Don't be anxious. Imana izi icyo gukora. God knows what to do. Ingendo zose tubonye muri Bible, in the all journeys and the stories we've seen in the Bible, n'ingoma nyinshi tubonye muri Bible, and the many generations we see in the Bible, buri ngoma igira ibinyeganyeza. Every generation has things that shake. Noneho nankanswe rero y'ingoma nayo y'impero. And even to an extent of seeing our last generation. Kuko ni impero y'isi. It is a generation of the end times. Ndagira ngo ngucishe mu rugendo rw'abana ba Isirayeli. I want to pass you through the journey of the children of Israel. Abana ba Isirayeli bigeze gucumura. The children of Israel once sinned. Barirukanwa. They were chased away. Abanzi babo babahagurukiramo. Their enemies arose against them. Barabarwanya babirukana mu gihugu cyabo. They fought to them and they chased them away from their nation. Ayo magambo Imana yari yarayabwiye Abraham. Those words God had told them to Abraham. Abraham imukuye iwabo. When Abraham was taken away from his homeland, ubu ngubu aho tureba mu Bwarabu muri za Iraq, it is now Iraq in the nations of Arabians. Iherako iramuhindura imusezeranya kumujyana i Kanani. God promised him to take him to Canaan. Imana yarabikoze. God did it. Ariko imugejejeyo, but when he reached, hamaze gutamba ibitambo, when he had given his sacrifices, asinziriye arose, when he dreamt in the night, when he was sleeping, inkongoro zije ziriye ku giti
When vultures came and ate unto his sacrifice, akangutse when he rose up, arazirukana. he chased them away. Uwiteka amubwira aya The magambo: Lord God spoke to him these words: abana bawe bazagukomokamo bangana n'umusenyi wo ku isi. Your offspring will come away from you. Bazahunga, They will be in a foreign nation. bazakwira amahanga yose. They will scatter in nations. Haleluya. Amen. Abo bantu rero icyo gihe baragiye bamara imyaka 430 mu bihugu, ariko cyane muri Egiputa. Those people went and multiplied. They spent years, 430 years in Egypt. Nyamuneka babakoresheje uburetwa. They were forced to work. They were serving the Egyptians forcefully. Ubwo ntago ari umugani. It is not a proverb. Abajyayo nanjye wagiyeyo nkagera muri Egiputa za Cairo. Those who go there, even myself, I went there. I reached Cairo. Ushobora kubona ibintu abana ba Isirayeli bakoresheje amaboko yabo. You can see the works the children of Israel did with their hands. N'ubu ngubu bikigenda abantu bakajya kubisura. Even today, people can go there and they visit them. Abenshi barapfuye Many died there bazize ibyaha byabo, because of their sins. bazize ibyaha byabo. Because of their sins. Ariko igihe cyarageze, By time came, baribuka, they remembered. baribuka. They remembered. Icyama n'ubu ngo wibuke, I wish even today remember. icyama ngo twibuke, I wish we can remember. icyama ngo tugarukire I Imana, wish we can turn back to God. murebe ukuboko kw'Imana. And we will see the hand Icyama ngo of God. tugarukire Yesu, I wish we turn back to murebe Jesus. ukuboko kwa Yesu, We will see the hand of murebe Jesus. ko kudatabara, It will come for our murebe rescue. ko kudashoboye. We will see the capability of his hand. Icyaduha I wish ngo that abantu barebe the people see uburetwa bwa shitani all the bondage of Satan n'abadayimoni and the demons yashyize mu that isi, he put in this world. yononnye abana, He destroyed the yononnye abasore, He destroyed the young children yononnye and young. abakobwa, He destroyed the girls. banyoye urumogi, They are now banyoye ibiyobyabwenge. They spoke Imana of yabuze abayo, God doesn't abantu have his. barasaze, People are mad. abantu barononetse, People are distracted. abantu barapfuye bahagaze. People are dead walking. Icyama ngo hagira ababimenya, I wish people can understand it. icyama ngo hagira ababyibuka, I wish there are people who can kuko recognize it. Imana ikunda umuntu. For God loves man. Imana ikunda umuntu God loves mu man. bintu byose yaremye. In all things he created. Ikunda umuntu, He loves man. iragukunda, He loves you. irankunda. He loves me. Iyo ishatse rero kutugarura, When he wants to bring us back, ifitemo ikiboko cyayo, there is his punishment. ifitemo ikiboko cyayo, He has his punishment. hari icyo ishaka. There is something he wants. Igihe rero cyarageze, Time came, Imana God, yumva kurira kwabo, he heard the cries. yumva kurira He kwabo, heard their outcry. yumva kuboroga He kwabo, heard their groaning. ibatumira He sent umwana wo mu kinyejana cya 4 n'igice, a child of the 4th generation. ariwe Mose, He was Moses. ariwe Mose He was Moses. na mwene wabo Aroni. And his brother, Baragendana bakora urwo rugendo, they went and did the work. ariko habaye umwuka wo kubahakanya, But there were a spirit that was resisting them. habaye umwuka wo A kubahakanya. spirit of resistance they faced. Hari n'umuntu wemeye gukoreshwa n'uwo mwuka. There is someone who accepted to be used by that spirit. Imana yashakaga iki? What did God want? There? Kwerekana imbaraga He zayo, wanted to show his power. kwerekana imbaraga He zayo. wanted to show his power. N'ubu rero birahari, Even today it is there. n'ubu birakora. Even today it is working. Ntacyo abantu bakitaye ku Mana, People don't care about God. nta n'icyo bashaka. They don't desire anything. Bafite ubwenge, They are the wisest. barakora bakagera mu birere, They work and they have explored many things. ariko izo ntabwo ari zo mbaraga z'Uwiteka, But this is not the power of the Lord. kuko ntabwo ari ubwo bwa mbere. It is not the first time. Aha, Mose yazanaga inkoni igahinduka inzoka, Moses brought a stick. His stick would turn to be a ngo serpent. abanyabwenge nabo bagakora inzoka nyinshi, Even the wise could make many serpents. nabo bagakora ibitangaza. They did miracles themselves. Nta bintu byadutangaza turi abasomyi ba Bayibuli. Nothing can scare us. We are leaders of the Bible. Abantu bashobora gukora inzoka nyinshi, People can make many snakes. ariko bitegure ko hari inzoka imwe, Then let them be ready. There is one hari snake. inkoni y'umuhanuzi, There is a stick of the wenda prophet. ntabwo aravuka. Maybe it's not yet born. Hari inkoni There y'umuhanuzi is a stick of the prophet. izamira izo nzoka nto,
it will swallow those snakes, z'abanyabwenge the snakes of the wise, mu izina rya in the Yesu. name of Jesus. Igihe cyarageze Time came, Mose akora ibitangaza Moses did miracles imbere ya Farawo. before Pharaoh. Farawo agakora ibindi, Pharaoh did others, agakora ibindi, and Moses could do others, na Farawo agakora and ibindi. Pharaoh did other miracles. Ariko igihe cyarageze But time came, Uwiteka Imana Lord God, ategura igitangaza rero. He prepared a miracle. Ategura igitangaza He prepared a miracle. cyitwa urupfu. It was death. Ategura urupfu. He prepared death. Ategura urupfu. He prepared death. Ndakuvuga ngo yateguye urupfu. I say He prepared death. Haleluya. Amen. Icyo ngicyo That miracle, abanyabwenge ntibagishoboye. the wise could not withstand it. Ntabwo bashoboye nabo gutegura urundi rupfu rusa n'urupfu, They could not prepare another kind of death, kuko urwo rupfu rwari rurenze. for that death was beyond them. Rufata rero imfura ya Farawo. It captured the firstborn of Pharaoh. Aho ngaho yamanitse amaboko, There he raised his hands. ariko hari amagambo yavuze, Their words spoke. yabwiye Mose, He told Moses, noneho rero now jyana bene wanyu take your brothers, mugende mujye gutamba ibitambo wambwiraga, go and sacrifice the sacrifices you told me. ariko abo utari bujyane nabo But the people will not take. ntimujyane ibintu byanyu, Don't go with your property. ntimujyane imitungo yanyu, Don't go with your kandi possessions. ntujyane abasore n'inkumi. And don't take the young and the old. Ndagira ngo mbwire babyeyi mu nyungu, I want to speak to you, you parents. iki ni igihe cyo kurwana ku bana bawe kumenya Yesu, This is the time to fight for your children to know Jesus kuko Christ. iki gihe nacyo giteye nk'icyo gihe. For this season we are in, it is like that season. Kiratwara abato, It is taking the young ones. kiratwara ab'ingoma y'ejo, It is taking the people of tomorrow's generation. abagahimbaje Those Uwiteka, who could praise God. abakamenya Uwiteka. Those who should recognize God. Mose arahagarara Moses stood. arambwira ati ntibishoboka, He said impossible. nta kintu tugusigira hano, We not leave you with anything. habe n'urwara. Not even a hoof. Icyo rero This nicyo therefore, dukwiriye kubwira Shitani. is what we should tell Satan. Nta bintu agira, He doesn't own any property. nta bihugu agira, He doesn't have any nation. nta gihugu agira, He doesn't have any nta nation. n'icyo yahawe. He is not given any nation. Imana imujugunya mu nyanja, When God threw him in the hell, yaravuze ngo mwebwe abari ku isi He said those who are in the world, mwitegure ko wa mugoma aje, be prepared, the malicious has come. ngo abazamwumvira The one who will obey him, bazajya muri gehenomu ye yateguriwe we n'abamarayika. they will go to hell, which is prepared for Satan and his angels. Ubundi mu kurema no gutegura kw'Imana, In the creation and the planning of God, nta gehenomu yateguriye umuntu, there were no hell for men. ahubwo ni abaje gushaka no kwifuza imirimo ya Satani. Instead, it is to those who have desired to do and to serve Satan Kubwo kwifuza, because of lustful desire, kubwo kwifuza kw'isi, because of the lust of the world. ngo abana b'Imana basambana n'abana b'abantu. The children of God, they fornicated. The children of God fornicated and committed adultery with the sons of men. Ngo bababyaramo n'abana. They bear children. Urwo ni rwo rubyaro rwagomye no kugeza n'ubu. These are the children that rebelled against God even today. Ariko n'ubundi But even now, natwe dufite isezerano riri muri Kristo Yesu. we have a promise in Christ Jesus. Yadusezeranyije isi nshya, He promised us the new earth. adusezeranya umurwa mushya, He promised us a new city. adusezeranya amazu yubatse, He promised us new mansions that are kandi built. yasezeranyije ntahindura. And when He promises, He never changes. Abantu bashobora gusezeranya imidugudu, People can promise to build the settlement schemes. noneho bayiha abandi kuyitanga bakanayigurisha, When they give some people to assign them to give and they sell them kuko atari beza. because they are not good. Ariko Yesu yavuze ikintu, But when Jesus says something, aragitegura kandi akazagikora. He prepares it and does it. Haleluya. Amen. Bagenda urugendo rwabo, They moved a journey. bageze aho Mose aratsinda
arashwekura n'abana ba Isirayeli n'ibyabo. They reached the level Moses conquered, and he went away with the children of Israel. Ariko urwo rugendo, But this journey urwo rugendo The journey rwabaye ingume. was difficult. Nirwo rugendo turimo. It is the journey we are in. Turi mu isi We are in the world. irimo ibigoranye. We are with the difficult things. Amazi yo ku mugezi w'Imara, The water of the river of Mara, aho tugiye gukura amazi mu rutare, where we are going to get water from a rock. ibintu biragenda bikomera, Things are getting tougher and tougher. isi ziragenda zikomera, The world are becoming tougher and ibintu tougher. biragenda bihinduka. Things are turning to be Ibyo tougher. rero ntuzagabanye gukunda Imana. Don't decrease to love God. Inzoka zarabariye mu butayu, Serpents bite them in the desert. umucanga warabatwitse. They were burnt by sand. Haleluya. Amen. Abatagize umutima wo kugerayo, Those who didn't have a heart to persevere, millions na millions zaguye mu butayu. millions and millions died in the desert. Hagezeyo abuzukuru babo. Few who were the grandchildren are the ones who reached the promised Ngira land. ngo ku bana babo hagezeyo Yoshua na Korebu. Unto the children who came there when they are born, they are reached Caleb and Joshua only. Kuko rwari urugendo rukomeye ariko rujya heza. It was a tempestuous journey which had trials and temptations. Witangazwa rero n'ibikomeye. Don't be scared of the hard things. Bifite aho They bitujyana. have a place they are taking us. Nta muntu wari wabona isi no gukomera atabiharaniye. No one has ever got rewards without striving for them. We mumbwire wabonye isi n'intebe nziza ataharaniye. Tell me a person who has ever got riches and the things of the world and a good chair without striving for it. Nubwo yaba ari umujura bayimukuraho vuba. Be it a thief who will sit there, but then they'll be moving him away from. Ariko abantu barabona ibyo baharaniye. But people get things they have strove Agakiza for. kacu rero katuzira, The salvation we have today, tugomba kugaharanira. we have to strive for it. Tugomba kugatangaho ubuzima. We give our life for it. Ntankaswe umubiri w'isi. In living alone the flesh of the world. Wavuye mu gitaka uzasubira mu gitaka. You came from the dust, you turn back to the dust. Ariko hari umuntu w'ubuzima. But there is a person of the Hari life. umuntu wacu w'imbere. Our inner person who has Murinda life. atazandura. In the protecting him not to be Kuko defiled. hari integuro Uwiteka Imana duteguriye. There is a preparing God has for us. Turi mu rugendo. We are on a journey. Tugeze ku mazi y'Imana. We have reached the water of Mara. Dushigaje urutare. We still have to get water from the rock. Dushigaje gukurirwa amazi mu rutare. We remain with getting water from a rock. Tugeze rero aho tuzarya Imana. We are reaching a level we get manna. Urugendo rurimo Imana. The journey we are moving in Ibyo has kurya manna. bizava mu ijuru. Where food will come from heaven. Isi yafunze. When the world is rocked, Nta kirekurwa. nothing will be released. Ibintu byose bifite condition. When all things will be having conditions. Imana izamanukira abera. Manna will be released to Ntago the Imana saints. izatererana abayikunda. God will not forsake those who love him. Izabakurira amazi mu rutare. He get water from rocks. Urutare niwe Yesu. The rock is Jesus Christ. Ibintu birakomera. Things will be hard. Ibintu bizakomera. Things will be continued to Ibintu be hard. bizarushaho. Things will be hard Ariko Imana ntizatererana abayo. But God will not leave his people. Imana iba yabagiye imbere n'igicu. God who moved before them with a cloud. Igicu cyakaga. A cloud of fire. Abanyegiputa The Egyptians, iboherereza icy'umwijima. he sent a cloud of darkness. Nabyo bizabaho. It will happen to us. Izacisha abera He passed all the saints. ahaka kandi abandi batazi aho Will be bacira. having light and others will be in darkness. Irategura urugendo rw'itorero He's preparing a journey of the church. ngo ntabwo buzacya hari uzi n'aho undi yaciye. People don't know, we don't know where others have passed. Yesu aho azazira gutwara itorero, When Jesus will come to take the church with him, gutwara umugeni. to rapture the saints. Haleluya. Amen. Azutwara abera, When we come to rapture the saints, gutwara abatanze ibitekerezo byabo byiza mu bumana. to rapture those who gave away their good minds in the king, in the Ngo ntawe body. uzamenya abaryamanye ari babiri, ntawe uzamenya aho undi yaciye. Those who are sleeping together, when there will be two, none will be knowing the one who is taken up. Abo ni abo tubwiriza ubutumwa bakanga kumva. Those are the people who preach the gospel, they don't hearken. Aha, igihe
igihe cyarageze Time came. tufite undi mugabo muri We bayibuli have another man in the Bible. witwaga Nowa. He was called Noah. Imana iramurabura. God warned him. Muri icyo gihe nta mvura habaga, In that time there were no rain. nta mvura yagwaga, No rain could ibintu was there. byezwaga n'ikime. All crops would be grown up Aho ni naho by imvura, dew. aho niyo imvura yatangiriye. From there rain started. Umugabo araza arababwira ati mwitegure A man came and warned them, get prepared. kuko hagiye kuzagwa imvura. For there is going to come rain. Baramuseka They laughed at him. maze ntago They yize, said he is not nta educated. n'ubwenge He afite, is not wise. karashaje, He is old. ni agakene. He is poor. Ngo yababwiriye imyaka 120. He preached to them for 120 years. Ubutumwa bwiza muri ibi bihugu byacu buri ku myaka 100. The gospel in these nations, our nations, it has been preached for 100 years. Ikitacyumvikana ni ubutumwa bwiza. What people no more hear is the gospel of Jesus Christ. Ikitacyemerwa ni Bayibuli. What is not accepted is the words of the Bible. Ikitacyemerwa ni abakozi b'Imana. What is not accepted is the ministers of God. Ariko ibyo ntabwo byaducogoza. This will not lower us. Umugabo yagiye imbere akora ubwato. A man went forward and built the ark. Ibyashoboye kumwumva yarabirokoye. What could hear him, he saved them. Inzovu zirumva, Elephants heard him. ingagi zirumva, All these gorillas inka heard him. zirumva ngo kimwe cyagendaga n'ikigore cyacyo Every he came with a she. byinjira mu bwato. They came into Byinjira mu bwato. they entered into the ark. N'uwo arafunga. Noah closed the ark. Imana ipfumura hasi no hejuru. God pierced down an ark. Abo bose izo miliyoni na miliyoni ziragenda. All the millions and the millions the world were destroyed. Hasigara Nowa n'abana be n'umugore we. There remained Noah, children and the wife. Abantu turongera turarokoka. And the people were saved with God. Ibyo rero byo dutekereza ngo ntibyaba bizaba. All we think cannot happen, it Kuko will ni happen. Uwiteka yavuze. This is what God said. Naba ntakiriho, I might be alive or not, naba nabibona, or I'll be able to see, naba ubundi mu nzozi zabyo, or maybe I might be in a dream ariko of it. mubyitegure ko bizaba. But get ready, it will happen. Imvura yereka irapfumuka iraza, Rain pierced from underneath, hasi hararekura, and the rain came out hejuru from the hararekura. springs came from Barebye above. basanga Nowa yakinze, They saw Noah, they found him batangira broken. guhamagara Nowa amazi abajyana. They called Noah and the water was taking them. Abantu muzahamagara Yesu People will be calling Jesus kandi ibintu byarangiye. when it is finished. Inteko yakinzwe, When they have finished, inteko y'ijuru when yakinzwe, the heaven parliament has closed, Yerusalemu imiryango when in yakinze. Jerusalem they have closed. Igihe kiracyahari, Time is still here. haracyari kare It is still early. kumvira ubutumwa bwiza, Obey the gospel ugahinduka, and they change ugahinduka, and they turn. ukamenya ubwenge. You have wisdom. Reka kuvuga ngo ntibizashoboka. Don't say it will not be possible. None se twari tuzi ko na virus izaza? Did we know that coronavirus will come? Ninde wari ubizi Who knew of ko hari this? ikintu cyanyeganyeza isi yose? That there would be something that will shake the whole world. Abantu bose barira, All people cry. igihe cyo kurira gihari, The time of tears, n'igihe cyo guseka rero even the time for laughing, kirahari, it is there. n'igihe abantu bazaseka abandi The time people would laugh at others, kirahari, it is there. n'igihe cy'abagawa kuzagaya abandi kirahari, The time of those who are despised will be the ones to despise n'igihe the other. cy'abasuzugurwa kuzaba bari abanyacyubahiro kirahari. A time of those who are now despisable, they will be the honorable. It is there. Urugendo rwacu rero Our journey, rurageze, it is yet. rurateguwe, It is prepared. ariko rurimo But there ingorane, are some difficulties. rurimo ingorane. There are hardships. Kugera i Kanani To reach to Canaan, hari ingorane. there are hardships. Yesu ashimwe cyane, Praise Jesus. Yesu ahimbazwe cyane. Praise Jesus. Ngira ngo mu Kuva In the book of Exodus, ibice 10 we are reading chapter 10. ndagira ngo turebe Farawo arekura abana ba Isirayeli We are seeing Pharaoh when he reasoned the children of Israel. n'amagambo bavuganye na Mose, And the word he spoke to Moses. amagambo aherukayo The last words. yadusomere. We are reading Exodus chapter 10 verse 21. Icyago cya cyenda hacura umwijima. Uwiteka abwira Mose ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru umwijima ucure mu gihugu cya Egiputa, umwijima umeze nk'igikorwaho, maze
utunge ukuboko mu ijuru, umwijima w'icuraburindi ucura mu gihugu cya Egiputa cyose umara iminsi 3. Nihagira abarebana cyangwa wahaguruka akava aho ari, bimara iminsi 3. iyo ni Imana. This is God. Igihugu cyose, The whole nation. ibyo byabayeho muri Egiputa. This happened in Egypt. uwo ntabwo ari umugani. It is not a parable. bamaze iminsi 3 They spent 3 days. nta gitondo babona. They didn't see any morning. uwo ni Uwiteka Imana. This is Almighty God. iminsi 3 3 days. byabayeho. It happened. abana ba Isirayeli The children of Israel, basubira i Kanani. when they are about to go to Canaan, rero basubira i Kanani when they were about to go to iyo Canaan, minsi 3 those 3 days, Abanyegiputa the Egyptians, nabo mu byabayeho iwabo this happened in their nation. ntibazibagirwa uko kuboko They k'Uwiteka. will never forget that hand of God. tambuka ujye ku mirongo ku cya 10. Ariko mu mazu y'Abisirayeli hose harabonaga. Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati, nimugende mureke mugende mukorere Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amasho yanyu aba ari byo bisigara, abana banyu bato mubajyane. Mose aramubwira ati, ukwiriye no kuduha ibyo gutamba n'ibyo twosa kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu bitambo. ndagira ngo wumve neza. Listen carefully. batangira uru rugendo When they were starting this journey, ntago Farawo yashakaga kubarekura. Pharaoh did not want to release them. yareberaga mu nyungu. Pharaoh was looking onto the interest. ariko kuko Imana icyo yashatse gukora, But what God wanted to do, nayo imwereka imbaraga. He showed him his power. iravuga iti baragenda. He said they have to go. nayo ijya mu mutima wa Mose. He entered into the heart of aravuga ati Moses. ntabwo ahubwo muranaduha ibyo kujya gutamba. He said we are not going until you give us things to go to sacrifice. hari igihe kizagera Time will come. ibyo muri iyi si The things of this world, babure n'ibyo babikoresha. they will not have something to do with them with. Bayibuli irabivuga The neza Bible says it ngo well. hari igihe There is a time bazabura n'ibyo babikoresha. they will not have something to do with them. N'amatungo yacu tuzayajyana, ntihazasigara n'urwara, ntabwo tuzagusigira n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu. ibintu byose mu isi no mu gihugu All things in the world and the nations, ni ibintu byakorewe gukorera Uwiteka. they were given to us to serve God. igihe rero kirageze, Time is now. Imana irasaba ibyayo God wants His things kugira ngo biyikorere, for all the things kandi to serve ntabwo Him. tuzasiga n'urwara, And they will not leave even a hoof. kuko For igihe cyo gukorera Uwiteka a time to serve God, ni iki ngiki. it is today. yabivuze buhoro, He said it slowly. ibyingingira mu bakozi b'Imana, He beseeched it through His servants. abantu ntibumva. And the people could not have igihe it. rero kirageze, Time is now. iyo Mana God, yacujije umwijima who caused darkness, ihagurukire mu bihugu, He's raising against nations. yiyerekane nk'Imana, He show Himself as a igaragaza God. imbaraga He zayo, will show His power. igaragaza ububasha He bwayo, show His authority. igaragaza agakiza kayo. show His salvation. Yesu Kristo umwana w'Imana Jesus Christ, Son of God. agaragaza imbaraga He ze. will show His power. My Jesus, Hallelujah. haleluya, Amen. haleluya. Amen. umwijima ucure mu bapagani, Darkness will come unto the pagans. ucure mu bapagani, Will come to the pagans. umucyo wake mu bizera Imana. Darkness will come to those who believe, and light will come to those who believe in ni God. impaka ku mpaka. It is resistance, protection to protection. Imana yiyerekana imbaraga zayo, God is going to show His power. umwijima ucure mu bayihakanye, Darkness unto those who protest God. umucyo wakire mu bayemera. Light will come unto those who believe in God. birashoboka, It is possible. bigiye no It gushoboka, is going to be possible. byanatangiye. It is starting. ni ku Uwiteka Imana nyiringabo avuga. Lord God is saying so. Kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo, ariko Uwiteka nangira umutima wa Farawo Yes. niyabareka Hey. niyareka bagenda. Farawo aramubwira ati,
mvaho irinde ntukongere kunshirgera kuko umunsi uzongera kunshirgera uzapfa. ibyo biravugwa. abanyambaraga bose, abanyabubasha bose, urwo ni rwo rurimi bakoresha. ariko Imana ivuze iki? Imana iravuga iki? yari afite ububasha bwo kwica Mose, na Mose yari umuyobozi mu bayobozi. ariko ninde warinze Mose? n'Uwiteka Imana Nyiringabo. akajya amukura imbere y'umunyamujinya. ariko Mose yari yambaye gushira amanga. bantu b'Imana, bakozi b'Imana, mwese aho muri mu bihugu byose, mwambara imbaraga zo gushira amanga. mukanguke mushira amanga. imbaraga zari kuri Mose zirabamanukaho. ntabwo ari mwe mwikoresha. murahakanya n'uwo mwuka, murahakana n'uwo mwuka, turahakana n'uwo mwuka, turambara izo mbaraga, turashira amanga, kuko ntabwo ari twe, ni umwuka w'Uwiteka Imana Nyiringabo. My Jesus name. Hallelujah. Mose aramusubiza ati uvuze ukuri, sinzongera kuguca iryera. ntabwo tuzongera, ntabwo muzongera kuduca iryera. You don't see us anymore. ntabwo muzongera kuduca iryera. You don't see us anymore. ijoro Uwiteka azadutwara. The night the Lord will take us. igihe azahindurira ibihe. The day he will change things. agatwara itorero ritariho ico, ritariho n'ikizinga. A church he will take without a wrinkle. ntabwo muzamenya aho ryaciye. You don't know where it has passed. bariteguye abana They b'Imana. are ready, children of God. abamarayika bamaze gufata impanda The angels are yet to blow the kugira ngo trumpet. itorero risezere. And the church will say bye bye. turi mu kwitegura, We are getting ready. kuko Uwiteka Imana ari kumwe For natwe. Lord God is with us. komeza. Igice cya 11 Mose aburira Farawo ibyo kwicwa kw'abana b'imfura. Uwiteka abwira Mose ati hasigaye icyago kimwe nzatera Farawo n'abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende. niko byabaye. This is what happened. aho ntabwo turi buhatinde. We don't delay there. icyo cyago cyaraje. This came. imfura muri Egiputa zirashira. All the firstborns in Egypt were destroyed. Farawo arabasezera. Pharaoh released them. abana ba Isirayeli bakomeza The urugendo. children of God continued the journey. urumva rwari urugendo rukomeye. It was a tough journey. turavuga ijuru, We speak of heaven. tukavuga na Yesu, We speak of Jesus. tukavuga n'imperuka, We speak of the end. abantu bakisekera. And the people are laughing. ariko igihe kizagera, A time will come. nk'abari ku ngoma ya Nuhu, As people on the days of Noah, niko bazaba no ku ngoma z'ubu. so it will be in our generation. bazabona ukuboko They k'Uwiteka. behold the hand of the Lord. niko Uwiteka Imana Nyiringabo avuga. Lord of hosts is saying that. waba ushaka kwizera Yesu Do you want to believe and receive Jesus? kuri uyu mugoroba, nangwa muri iki gitondo, Tonight or in this morning where you are? cyangwa kuri aya manywa, Or it might be daytime to where you are? wakwizera Yesu kuba umukiza wawe, Can you believe Jesus to be your Savior? kugira ngo aguhe pasiporo irimo viza, To give you a passport with a visa stamp. akoherezeho umwuka wera. He will send the Holy Spirit. najyaga mbona abantu bishimira ko bahawe viza zo kujya i Burayi. I was seeing people were glad and rejoicing when they are given visas to go to Europe. ubu nubwo wamushyiramo viza z'ibihugu byose ntiyakwemerera. Today saying if they are given visas of all nations, he cannot accept it. nta n'ugisengera kujya i Burayi, I don't see any person praying to go to Europe or America. kuko ibiriyo nibyo biri n'ahandi. For what is there is everywhere elsewhere. ahubwo hariyo ibiruta ibiri ahandi. Things that are there are very tougher than where you might be. Njye rero ndababwira viza y'aheza, I speak to you the visa of a good place. aheza hatari indwara, A good place where there are no aheza sickness. hatari urwangano, A good place where there are no aheza hatred. hatari amacakubiri, There's where there are aheza no, hatari intambara, there are no divisions aheza and hatari no war. inzara,
There are no hunger. aheza hatari indwara, There I tell you there are no aheza sickness. hatari ibitaro, There I tell you there are no aheza hospitals. imbere y'Uwiteka, Before the Lord God. aheza imbere y'umwana In the w'intama, wonderful place before the aheza Lamb of imbere God. y'abakambwe, It is before the elders. aheza imbere y'ibizima, Before the lively ones. aho tuzabana nawe. Where will we be with him? Mwivuga ngo turaca imigani, Don't say we are telling you parables. uzabibona You will see it. kandi ukiriho, And when you are still alive, uzabibona you will see it. ko Imana izabikora. God will do it. Barahirwa rero Lucky they are. abumvira ijambo So ry'Imana hear this word of God. bakitegura. And they get ready. Abaroma igice cya 5, Romans chapter 5. aho niho nshoreje. This is where I want to Reka end. bakidusomere, We're going to read it that way. wiyumvire icyo gice, You hear this verse. hanyuma witegure neza. Then we get ready. 5 Abaroma. Romans chapter 5. Amahirwe azana no gutsindishirizwa no kwizera. Amahirwe azana no gutsindishirizwa ko kwizera. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, Twebwe dutsindishirizwa no kwizera, dufite amahoro ku Mana dufite n'amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo, yadushyikirije ubu buntu twe dushikamyemo kubwo kwizera, kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si byo byonyine, Nta nubwo ari bwo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, twishimira no mu makuba y'ibyo turimo, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu, rwasaze cyane mu mitima yacu, kubw'umwuka wera twahawe. nicyo gituma tuvuga aya magambo. Hallelujah. Twaba mu makuba, Be we in difficult and twaba mu byago, be we in tragedies, twaba mu biremereye, should we be in heavy things, twakubitwa, or be beaten, twakwicwa, or we may be killed, nta kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. nothing will separate us from the love of Christ. Turabizi ngo twambaye umwenda We know that we are putting on a garment, ari wo mubiri which is the flesh. ufite ubwoba. It is living, it is fearful. Natwe dufite ubwoba, Ourselves might have been in fear. natwe dufite impungenge, Yes, we have natwe anxiety. turatengurwa, Yes, we can tremble. natwe turakinga, We can groan. natwe turaboroga, We can groan. ariko ubuntu bw'urukundo rwa Kristo But the grace of the love of Christ, ruradushyiramo ibyiringiro it gives us hope ngo ibyo turwana nabyo that all we fight with, tuzabitsindishirizwa n'Umwuka we Wera overcome it by the Holy Spirit, wakomeje abera, who strengthens the saints of God, wakomeresheje ba Petero who strengthens the Peter. bakabakebamwo hagati n'imisumeni, They cut them with scissors. bakabatwika, They burnt them, ariko ntabwo bihakanye umwami, but they did not deny the Lord. ntabwo bihakanye Yesu, They did not deny Jesus. ngo nubwo rwaba ari urupfu, The Bible says, be it death, nubwo haba ari ukujya ikuzimu be it h'ikuzimu, going underneath, ntabwo bizadutandukanya n'urukundo rwa it will not Kristo, separate us from the love of the Lord. kuko dufite ibyiringiro kuri ubu. For we have hope to Him, Umwami w'abantu, the Lord of Lords, umwami w'abantu, the Lord of Lords. El Shaddai, He is the El Shaddai. intare ya Yuda. He is the Lion of Judah. Niki cyadutandukanya nawe? What can separate us from you? Nta cyadutandukanya nawe, Nothing can separate us from kuko you. tugufiteho ibyiringiro, For we have hope in you. kandi ibyo byiringiro And that hope, ngo ntabwo bikoze isoni. it is not shameful. Barahirwa abakomeye, Luck are those who are strong. barahirwa abasore bakomeye, Luck are the young ones who are strong. barahirwa inkumi zikomeye, Luck are young girls who are barahirwa strong in abagore Him. bato bakomeye, Luck are the young barahirwa men, abagabo bakomeye, young men who are strong in Him. kuko ibyo byiringiro Oh, that hope ntabwo bidukoze isoni. doesn't shame us. Urugamba rwose All struggles, abarunyuzemo all those who pass through them,
rwakomeye and those who are ntago established, rwaboroheye it was not easy for them. n'urugamba rwo kubona The Yesu struggle to see Jesus, n'urugamba rwo gusoza iyi the si struggle to end this world, ntago rutworoheye it is not easy for us. ariko dufite ibyiringiro But we have hope, ko tuzarutsinda for we overcome. kandi dutsindishirijwe And we be overcoming n'umwuka wera by the Holy Spirit. muri abo bizera. And to those who believe, Urizeye, are you believing? urakomeye, Are you strong? urashikamye, Are you established? urategereje, Are you waiting? komera. Be strong Uri mu mirimo yawe, at your workplace. uri mu gukora, When you are working, ntuzareke gukora. don't leave working. Ibyo ntabwo nzabivuga, I will not say that. ntabwo umwuka wera The yabimbwiye. Holy Spirit did not tell me that. Abantu ngo bazaba bakora, People will be working. abantu bazaba bari mu murima, People will be in the garden. undi asiga undi mu murima, One will leave the other one in the garden. uwasigara atabira ibijumba by'isi y'umuruho. The one who will be remaining in the field when he is cultivating his sweet potato. Abandi ngo bazaba bubaka inzu, Others will be building houses. uri hejuru y'inzu nta kuvayo. The one who will be at the upper and the roof will not go away from Hari there. umuntu wahoze antekerereza One was telling me, ngo hari umupasiteri wagiye kuvuga ubutumwa muri Amerika muri iki gihe, there is a pastor who went to preach the gospel in America this season. This time. akivuga ibiterane bibiri lockdown birinjiye. When he was speaking about 2 conferences and the lockdown came. Ubu abana be n'urusengero rwe biri Kampala, nawe ari muri Amerika ntibaherukana. Now the children and the wife and the church are in Kampala. Now he can't come back. Noneho rero ngaho mbwira ibi by'umuntu yarwaniraga ibiki n'ibiki, amafaranga yanjye, itorero ryanjye, ikibanza cyanjye, noneho Yesu rero nazira ijoro. Tell me about these people who are fighting and crying, claiming their plots of land, gardens, children, and the church. Tell me, what if Jesus comes tonight? Ntago naze reka n'umugore azajye mu ijuru n'umugabo azajye mu ijuru, ariko bazajya bamubwira ngo umugabo wawe abisika kazini iyo iburasirazuba bw'ijuru. Yes, I don't protest that a wife might go to heaven, even your child and yourself, but you'll be hearing that your husband is somewhere there at work. Ibyo ni bya bindi twakunze kurusha Imana. Oh, this is what we have loved more than God. Bya bindi twuzuye tukabyibuha kuko tubyishimiye. We have been full of that and we grow fat because we are glad of Ibyo that. nawo bihuriye n'umunezero uri muri Kristo All Yesu. these things are not compared to the joy in Nawo Christ Jesus. bihuriye bingana n'umunezero uri muri Kristo Yesu. It is not equated to the love and the joy you have in Christ Jesus. Ibyo kutubwira ngo turabeshya, none ze turuta Nowa. You are telling us that we are lying. Are we greater than Noah? Ngo nimwumve iby'abarokore n'abapasitori nta kigenda, none ze turuta Nowa. Maybe someone can tell you, don't hear about pastors, that they are lying. Are we greater than Noah? None se turuta Aburahamu, Are we greater than Abraham? turuta ba Petero zo biciye ubutumwa bwiza. Are we greater than Peter, who are killed because of the gospel? Turiteguye muri byose. We are ready in everything. Guhakanywa Yesu yarabitubwiye. To be resisted, Jesus told us of that. Bazabahakanya, They will resist you. nibinashoboka bazabica, Possibly they can even kill you. babajije izina ryanjye. Because of my name, Jesus Urugamba said. rero ingamba zose zibaho intwari, In all struggles, there must be heroes. zibaho intwari, There should be intwari heroes. za Kristo, The heroes of Christ. intore za Kristo. The chosen ones of Jesus. Mwitegure, Get ready. mwinjire mu butumwa bwiza, Enter into the gospel. muvuge ubutumwa bwiza, And preach the gospel. musapotinga ubutumwa bwiza. Support the gospel. Haleluya. Amen. Iki ni cyo gihe, This is the time. amatwi kumva, All ears to hear. imipira icogoye, All football, ibindi soccer, bicogoye, all things are stopped. kavuyo gacogoye. All confusions. Igihe kirageze, Time has come. Uwiteka Imana Lord God, azaturokora, He will save us. azarokora isi, He will save the world. azarokora ibihugu, He will save nations. n'ibi byorezo And all these hazards, bizahagarara, they will stop. bizanashira. They will be they Ni will ku end. Uwiteka Imana nyine ngabavuga. Lord God says so. Mu izina rya In the Yesu, name of Jesus, Imana ibaha umugisha. God bless you. Reka mbasengere. I want to pray for you. Mana yacu Our God, iyo mu ijuru, who is in heaven, ndabizi I know hariho abumvishije there are people who are hearing ijambo ryawe your word kandi bahindutse and they are changing kandi bemeye and they have accepted. kuri umwami, For you are king, uri umunyambaraga, you are powerful, uri you igitangaza, are wonderful, uri igikomangoma, you are the prince. ntawe usa nawe. None is like you. Baha izo mbaraga, Give them that baha power. uko kwizera Give them that faith. mu izina rya In the Yesu. name of Jesus. Bose All bazandike they be written, basubiza they be writing, bavuga ati mukozi w'Imana, commenting the servant twumvishe of God. ubutumwa We bwiza, heard the gospel. turagushima. We thank you.
turagusengera We pray for you. mu izina rya In the Yesu. name of Jesus. Aleluya. Amen. Umurimo wanyu namwe Your job there ni ugusapotinga is for you to support ubutumwa the bwiza, gospel. waba uri hehe, Be you somewhere, waba uri hehe. wherever you are. Aleluya. Amen. Izina rya Yesu Praise rihimbazwe. the name of Jesus. Izina rya Yesu Praise the rihimbazwe. name of Jesus. Haleluya. Amen. Kandi nzi ko And I know mwumva ubu butumwa you listen to this gospel, bw'imbaraga z'umwuka the wera. power of the Holy Spirit. Nanjye ntabwo ari jye, I am not I, ni myself. imbaraga z'umwuka It wera is the power of the Holy ziri mu Spirit bugingo bwawe which is in my life. mu izina rya In the name of Yesu. Jesus. Yesu ndagushima Thank you, Jesus. kuko nshoboresheje For you have enabled me. n'umusemuzi wanjye And my interpreter, Pastor John Pastor John, n'aba bahungu and these sons bafata aya mafoto who are getting this message, ntuzabibagirwe, don't forget them. n'abadufasha And those who help us, ntuzabibagirwe, don't forget them. abahagarara mu butumwa Those bwiza who stand in the gospel, ntuzabibagirwe, don't forget them. uzabahereza umugisha, Give them blessing ubahe n'ubwami and bwawe. give them your Wowe kingdom. Satani You Satan n'abadayimoni and bawe your demon n'imyuka yawe and your spirit n'imirimo ukora and your works no you do. gukanga kwawe, And your scary. ibyo ntibizatubuza It will not stop us kuvuga Yesu ko ari umwana. to preach Jesus the King. Ibyo ntago ubidukangisha. You will not scare us of that. Nubwo twapfa Though we die, Imana izatuzura. God will resurrect us. Aleluya. Amen. Ibyo nibyo Yesu yabwiye ise. This is what Jesus told the world. Ati abantu ni babi, That people are evil. nanjye ndabazi ko ari babi. I know they are evil. Bazanyica, They will kill me. nibanyica When they kill me, nawe you uzanzura. resurrect me, Mana Father. turiteguye Lord, we are kuko ready. byose urabifite, You have all, ariko ntituzakureka, but we will not leave you. ntituzanga no We kukuvuga. will not stop to speak Urakoze you. cyane Thank you very mu much. izina rya In Yesu. the name of Jesus. Amen. Amen.